Festival srpskog filma Fantastike održava se 17. put i ponovo smo pravili retrospektivu u Starom Selu, gde dolazimo svake godine. I ono što mogu da kažem o ovogodišnjem programu, znači, mi smo na festivalu imali dosta filmova, ovo nam je zapravo jedno od najboljih izdanja festivala posle jedne autorske krize koja je bila prethodne godine. Da smo imali bukvalno najgoru godinu, sad smo dobili jednu ubedljivo najbolju godinu. I uopšte takmičarski program u svim selekcijama su bili vrlo jaki, znači prezadovoljan sa srpskom selekcijom i regionalnom i onom što je stiglo sa strane. U srpskoj selekciji stiglo nam je 15 filmova i, kako kažem, ovih 9 koji smo izabrali, sasvim se lepo, prilično se ravnomerno su se takmičili, žiri imao je jako težak posao. I izabrao je film Zgažene je dobio Grand Prix. Međutim, kažem, selekcija je jako dobra i uglavnom tu su filmovi koji ove godine preovlađuju, uglavnom imaju malo onako ton horora, tu i tamo protkan sa nekom naučnom fantastikom, negde sa komedijom kao u slučaju Zgaženih ili recimo postapokalipsa kao u slučaju Poslednjeg čoveka na zemlji. Što se tiče regionalnih filmova, slična stvar postoji i tamo malo dominira horor. Dobili smo 3 filma iz Hrvatske i 1 film iz Bosne i Hercegovine. Ovdje u Starom Selu smo pokazali pobednika iz Bosne i Hercegovine, to je Tone Sanjina Maleševića, koji je možda i najkompletniji film koji je prikazan na kompletnom festivalu, znači nevezano od toga odakle, da li iz Srbije, Hrvatske, Bosne ili iz neke zemlje sveta. A što se tiče filmova iz van bivše Jugoslavije, podosta smo ove godine filmove dobili sa Dalekog istoka. Dobili smo film dosta iz Japana, pre svega iz Južne Koreje, dobili smo ponešto iz Indije, iz Malezije. Znači, samo smo jedan dobili sa klasičnog zapada, jedan iz SAD i ta istokoprodukcija i dobili smo 2 iz Francuske. Tako da, kažem, jedna vrlo jako ujednačena selekcija je bila, a u Starom Selu smo izabrali 12 filmova za prikazivanje, za koje smo smatrali da ipak predstavljaju najbolji presek onoga što smo mi prikazali, što smo bili na prethodnom festivalu.